Se snima? Aj sjati. Treba mutem. Zašto mi stavio? Sam sve pa. Ovo si da zvoni. Ja sam uvijek vidio. Koji? Hvala. Thank you. Ragiju. Ajde da Ana? A? Koja ta naumoška? Mila? Ne igram se. Ne, Sanica. Sveće da ne igram? Ona je da na nama na klub. Na kluba ne igram. U Perikla na. Šta ste od ovoja? Pa ja? Da li uplate ti počne? Ne, nova nema. Rata je. Rata je. Da nas tu Jančić se plaće. Da. Kamo čekati? Če vidiš? Naredelo. Pak su mene, protiv mene? Pak da znaš. Pa daj jedno ime kaži, unificirajte, ovakve se mi ispuštaju. Jednaš si na teba poslije 4 godine, raduj se malo. Što? Pa jednaš poslije 4 godine si ne pobjedao na turnir. Ti ste svoji, ne. Daj vam pivo. Miroslav Jovanovski zvani Čerkar. Ajde be, dobri sam nešto. Terua. Kratak vremena. Dilja, koga počne na vrijeme, a gledaj pa kasno. A znaš koga počne? Pred 3,5 izgleda. Parma vodi više vel ne? 3:05. Uf, Koje su pjevale? neki mali klinac. Neki novi klin. Nenad Todanovski igraše za Teteks. Ko je igrao za Tetek? Da. Da, ona je bila. Što se zagreva. Zagreb. Zabegala. Obe. Ne gledam ništa. Ma lijeva se kaču. A? Sud. Kasno. Kako ste? Dobri? Super. Daj Bože.
Golem. Posljednji zadnji. Vrećica tamo. Bravo. Podaj me, da se sebi To ne stava, vrat. Sve će više, ovo su sve vidiš, da nema toga svima. Bravo, tako, tako. ali će na koju igraju. A? Od srca. Ne znam, futbola ne igra od srca. Svaka i čast. Ovo je To su već. Ma igra bava. Peki sa peki. Anastasija Pekegasta nosi u plafon godnika. A ovaj čuti. Pa zato. Ma gazi naprijed. Ona je Simona, Marinska Slovačka zastavlja se nešto. Kako je? To je ostalo se da može da se spremi nešto kako što predviđuje možda. To znam. Kad više pokrupno može zadeti. Ne. I koji više krupno potrčaš ona, nešto koji će se mi zadeti. A sve je... Bravo. Sega Ilza. A? Ne, nemaš niti mi sa pameti, ti kao igrač da si bila i tamo i tamo. Nikogo ne znam. Somalija. Ona nam daje skor. Bili, ne? 24 dana. Za naredno ko je? Naredno je fačno je Au! Pet stanza ima 2 od Udapa.
Ona napiše knjiga. Stvarno? Da. 5 puta je davala, a te glede ga bo manjkalo, pa če te še trči. In ti je pukno, pa ste 10 let stati. Bravo, ove! Počinao prvi. Vidio sme. Kad meni taj top. Pošto sonca ograva. Su komu igraše? Evo na... Sjeći. Što? Jurče, dvije. Da. Ajde. Koja je ona? Koja nema? Qua, ma delle leggende. Pa
Bak bek yaz. Ha? Zaman hoće isto. Evo je drugo. Hemen. Koga? O, işte lan bir şey. Stavlja se da ga Izmena? Pa valjda. Šeska izgleda. Vode dobro. Sad što vidimo ove beše da što trčeš i onda. I sad će se da kako se da Prate. Regnije. kako se Ako i Jovana kad sve to. Slušaj se. Svjetla striko? Slušaj se. Striko, svjetla striko? Bege mi Mike puka, bege mi. Kaj ćeš da mi se plaši? Ne može. Idi povarom te pati dođe. Znači včera Tetec беше поинтересно. A? Tetec беше поинтересно. Imaš i goloj. I šanse, i golovi, i smeni. Опале Денджерса так беше или не? Да. И шут у оквир гола. Не. Къде е врата? Седи бе, немoj. Mora otvoriti se radi. Rano se stane, rano se 11 plus.
Ajde be Grančovu. Nisi. Dobar. Ale pogreb Brieska završen ne zabava. Ti si došao. Ajde. Gledam. Sjedi me kriči. Što praviš, dobar si? Dami majonese. Vitaminka. Aha. Svetno. Svetna sliko? Svetno je. Velina da ga dače. Puno ga šudio na skopu. I bere samo stikle. Tada je kamera, vamo je topkalo. Kad Svrti samo ne zna, ono, koji treba da Svrti uživaj. Dobro, već će svi. Ajde, da. Od zadnje. Kako je? Ima neka granka to. Ja rekao, dare preska lupa. Ne, ne su oni potpreni. Ima neka granka. Ono dorčo, ajde. Da li snimao Boga Fula?
Aj na poluvrijeme čiješ. Igraj ve kako hoće. Ajde Nemanja, daj gol. Se još opreme ovaki. Ova sada će istu jednu 5 minuta i će prestati. Давай vam, da ne ti već. Čadorčuk bez odgaz što ti je daj njegov. Władcie. Dobre. Šador od lupa je. Šalor od lupa. Tam. Hajde, Mojno. Što pravi. To bi bilo 5-0. Šest. Imaš na telefonu? VAR da staješ? Da, ne. Staj VAR. A džabe še pokrijem. Ti mi daješ trakićeta malo ja da podišim? Koji da tako? No, nije. 18.
kažem, lakše stručno jedan gol ako padne, to tam je ono. Da. 28 se igra. Няма много пајачето. Може да правиш така, али не да други. Бира противник за Бараш. Да? Полесен му е фактички втори. Па што знам, веројатно Арачинова го сака. Да. Ако победа, зашто Арачинова.
Sjedi. Kako je Dina? Dina, dobro, super. Cijela se žališ. Da? Cijela se žališ. Da? Tekova. Tekova. Vedi tu po'. Dođe prastane do 2-3 minute. Ne.
Koliko minuta da vreme? Šimaš kamenju 38 završi. Даже 25 puta. A sad to ćemo misliti. Još 6 minuta. Orame pomeni ga, ne mora tako jak se ponaša. Problemki Surija, ja. Smjeli, ja? Jedno položenje, 45. Evo, go! 90. 2 puta 35 godina. Sobrado.
Što više najljepše, najljepše. Da. Dobro, se će napadat sve. Ti će igrati? Samo. Ej, dobro, Zamjena mu kaže? Vediamo. Evo. Ma izvemate života? Pa ima, da. Ko vam nešto će malo? Šta je, ima, malo. Ne bi, ima. Ima čigra. Štek. Evo. Bek će ja ću pa mjesto... Ovaj ga staje, evo da. A? Evo isti dres, ja ne znam, sta brojka ovdje. 20.000 Simona je beja, pa ima, sestra. Ima, pa kaj? Simona. Ka dobro je već. Da. Kad se mišla mi, sestre, mislim da živimo. Šolubove od pozadnje. Stigne i Niko. Srbina. Srbino, to neki go sam. Onda ima trojca njih. Fizioterapeuta prvo. Каква лимонада у Лименка? Дай му се. Има ли отпадък? I 3-0, 1-0, 11-0, isto je.
Brate boj, Brat moj, ajde da pijemo. Osta i sad para za tebe mlade, osta i sad on za planeta svijeta. Ako vikaš ovdje, a posljedno si izbiru. Ne kaže ko onaj znakoljene, ništa ja si napravio. Ništa, nama ne ništa. Da mi daš pare za Ja ću da stavim svi Snimni si igre malo, sad. Duško gleda, pratite akcija, Očore televizija, Krasno. Dobar, malo. Za razliku. Ja, pisao, tak, glava šeđe u griju. Što ti je ovo? Da. Pokaže. Sve mjeste.
Odi! Ovo je kad uljeta, sebišnjak. Ovo je nešto tvoj kalibar, da, ti si se ličio. Ti sve. Kako da ne, ja pozadi kako su se ličio. Izlezemo od vala, idem ti ćeš šutra. Kaži mi ljudi. Dobro, koga ćemo dobro da date. Saga kje treba. Jesi imamo Idem Jančište izgledam sam, lijevo mi je dulje, desno mi je čop. Ja šutiram, promašujem dulje. Čop. Da, dulje, to je kako ti vikaš nešto. To je sa ovom neki igra. Ne, sa ovom neki igra, pa ti hakate pa ne. Buks igra. Igrane dulje. Buks, 2 gola im dadao i... Bravo. Šutiram ja, ti lijevo. Ti sam lijevo, a čop i desno sam. Da, može. Sve pošteno. Bravo. Nešto je 60, nešto je 50. Da, to je 60. Ovo je 50. Dulje se sad ovo vidi. Što štediš? Nešto traja, nije. Ne trebaš ne reći da se nije predstavljeno. Hajde, gremo za vas. Možeš li ga se nazad? Kida se. Pa mi... Što je? Bravo, ajde. Da, be, da. Poslao mi je to. O, Jana video. Aj sad. Ima mastika.
Ne topka u teren, ne? Bak ediyor, dönüyor. Druga me davaj. Evo ovak se, pa svoj. Čeka na liniju. Veteran. Ti samo bi se čepalio. Nema kraju to. Na boks što igraš? Cijel igrač je za ovoga, za Teo. Zičevo. Skina mrfa. Praši smet. Vamos! Ugoti. Ti je pest. Dobra tupka, ej. Spaci! Ajde! Ideš, Malečko, ideš. Ajde, na druga. Ej! Makar takva noga. Pa pomitine jedan čuto. Zakad ima navijače morao. Kako? Ti ne znam. Ti, ako ne mogu. Eva, Ajde, tvavi! sve igre sve će ti izbliša, da. I u kući te ne mogu da ti atvoji za postigu.
Bravo! Sjeva se to pravo. Samo se vidiš. Koje topke ti igrao? Neli? Ma ja i ne sam vidjel, uvijek sam sjel na centar. Da vedeš ko Matika će staneš na centar, računaj gol prima. Ne, abe ne, doktor. Diši glavo. Abe učam bazo pesnata, diši glavo. Kad ti nije zove. Da, be? 2-2. Ja mislim da ću vidjeti šuter do zemlje.
Ajde, igraj! Co ruka napad? Pak sam dao. Muž. Nasljednik dođaš je to prema radiš to. Marije ne gudira. Bravo, kako? Čas da to nabaci, Nikoj. Dobre, ne može. Šta minute pa mi? 6-9. Bravo za offside od druga, što bude. Lijepi se, tako. Distanca drži. Pošto idemo doma? Koliko sat, mama?
gdzie będziesz? Ja na ciebie to się Вisi głowę powodzi. Sobór. Bravo, bravo, haydi. Dobro, haydi. İşte haydi. Nema pazi samo da. Ej, klizacz, Oj! Srbiji. Ajde. Ajde uše. ideš. Ajde. Šta? Osale ovdje. Baba koliko se nervi. Čekaj, ti. Koliko se to će doniska? 76. Da. Čisti gol. Ajde, Bože, ajde, spremite se. Znači, trener se ne da ne može promarati. Čekaj, neka šutna pa ti kažem. Pa neko 77. 13. Lijepa. Da. Bravo,
Poleka, smiri se, poleka. Poleka, ajde. Bravo, ajde. Kamaj. Što? Da, bene. Rane. Elimira, Ivan. Čakam, Neke imaju 19. Koji manji je, onda 3 godine postao. Senti cosa che è, vieni tacchi fammi. Vieni va. Sve, znamo se toliko. Sigurno da je. Opa, bravo. Brasil. Prva. Samo. Ne dava Anezi da šutira celo vreme. Ne dava Anezi da šutira celo vreme. Promaši 10 šanse. I za 10. Prva. Ona je odluka se razvija. 82 počne da se igra. Ista, svega. Opet mora. Neka primiti prvo. Bruno rušilo rekordom Peleka. Dojde ovdje. Prvenstvo. Ništa. Još jedna proba. I šampioni? Ne. Kaj će trebalo da vide? Kuće bodaj sobrali.
Bravo Iva. Iva, bravo Iva. Bravo Iva. Ne svi gore početi. Evo ga, padni. Bravo. Samo, šut! Šut! Ajde! Daj cigare i da zavariš nešto. Da, jedno od zemlje. Uz neki iste od sve. Daj, ama kesa. Šta ćeš? Neće. Onda igra. Valjda ti trijera, ne? Brate, Ajde! Šut Ivo! Bravo! Ama kako od vas? A ti što si podobar? Bravo! Ja ne znam što ovo je 90 Oni onda mi šut dali, on. Tvoj sam već očekivao da trajete kuću od nas. Pa pojaki smo od vas. Sad, on je napotikla godima, da nema paše si. Klade, klade. Od mene ne. To imaš. Koga? Svega dva kuca. To imate. Pa ja imam dva reći. Ja imam dva. Ulako, učimo, ja imam. A ti igraš pit. A ja imam sam. I sve da ti mene imaš. I vičino, bo nemam da ne mu sličino za koltuk, za 3-3. To im ga zabići. Sad će da ne dam. Zašto moram da ne dam? Ja nije zadi, znači pogledati zadi na. Neće mi se namešteno. Malfuga, nema. Kako ne? Najdobi smo. E pa je igrajte bez nacija. Ajde, ajde. Pod 10 nema puno. Ajde, vidi. Ajde. Igrate ili igrate? Najdobi igrate. Igrate. Čisto, kaže, Tu je šut. da najlovski to je? Vidimo.
Ama geri ama şey değil. No. Prestani više. Sam ti ne dojda točno futbol što nikad pođe ovo to je da va. 4 minuta isto. Aj, gledajte futbol, to sam se opravi. Ti šopri baš vole. Ja ne primam, ti ne primam. Goma ništa. Ajde, ti. Brera, dva. Sa kogo? Škop. Svega ima, svega ima. Pelistra 1-0. 1-0, pa ne vidio da je... Što mi Surija! Aj, baš vidi kraj. Pa ne? Gotovo. 20 sekunde. Punđa, repčić, ovo je puno da bude kamera. Ona treba se sada. Bravo! Tuva Surija! Come pa Faludžba? Brighton 2-0, 2 govi. Koji? Brighton od United. Zašto Ani? Pa dobro, ti si pravo što. Ne, ja mislim da nič je vidio.